Tusonga na mbele kalimandwa ya kwa mwiwa ilaye kithimane sub-county ni ayata ni mati ya niangi na mobisi ni maa DCC yata vala madha cha ukuli kwe obisi wa munini wa commissioner wa yata mutongo kana mutongo wa utui uroz mbithe ati ya uya kwa kilame uweta cha kutumia obisi na ene ya meazi ya rose edhito aitwa isi ya uya ubadhukanu na mea undula wa naangite kuikalanya kusio katikati wa NND Ben Musaunu kutualese. NND mandwa ya kwa mwiwa na ilaye kithimane yata na alama atoa isi ya mwate ya nionginya maofisi ni ma DCC kisioni kicha yata mawe tata mekwenda manewa mwanya wako nyuva musili mweu ni kwitha ula wivo ethitwe ateo mathuku maundu vailite ni kwithiwa ethitwe aithi ote na meao ithi ekalimandwa ya mwiwa ni tukolia twi matuko ama au mundu tunengwe mwana wako nyuva musili mweu na tuina itumi sia kwenda kwika o Bea kutula miao ya serikali siko si kinyume na miao ya serikali wa Kenya keli kwilila andu maundu mathuku maubongo kwithiwa kwina wongeleku wa ungei au mama ikisioni kwananga ngwatanio ya atui kwa kumakonganithia mokwa ene kuthothea waaniku katikati wa aume na ibetisio kwa hitumi isu na ingi mbingi ithita ene ndwa ino ya mwiwa nitukulu twikulia tunengwe mwana kwa kunyuva musili mweo wa musili wa kitsio kwitha ate ututwana nzila ya ilite wa mwete ya kesi etha ni mundu mukosanite ta mutui okanga azizenga lekwela lina mbesa aikomanga lekwela kwa wina haki uiti wa umete kwa kitumi kiu igetwo ni musili wota tutwanesa na tuenda ketha ni batonekana tutethewe ni sindikali tusa kwa mutongo yulo tome kutongwesa anesa undu tukwenda na undu bainite oingi NND ya nimeweta utongo wa musili uyu ta utumite misiva lanika kuongela udhu katikati wa NND ni kwitha ethitwe aisila undu batailite ethitwe ne binda yomo muno ila ne tamutili wa ndwa ni kana oge kwithiketia witano wakwa nela wana mapinda angi ni nenda ngamwita akalea ajuka oyo mituke na mwitie pena kithoko kinayo ba kwa kya mubaka na muto yuakwa na yela na ndie na mutavia ambenda ukaunuti na kwa ketumichu o teta ambia limetoki andete ba politi no kana bingewa na bingewa na to akwa kalonto la na to yo kalonto na to ba koti ne la to koti no kana ngwe na mbondi angili 5 withila asima ume sindu nduku kwangelekanyo ketha ni woke thia tukozanite na kibeti chako kwangelekanyo aluka yosa kibeti aikete ba polisi majilela mundu ume ukomana mwetu wake nake musili uyu ainena kwanzia ya Simona Vilingi wa maovo nao wakuweta niwe zira ni makozana ila ila nejuwe ngatabwa makosa makwa ngaya mwanu yui mundu ute mutatie makosai hata na niwa na uzuku miula wa ilo uzuku manigo watu kumite kona ino ndungi bewa kunye nyenje bewa kuu nese kindu je kwa newa ite kwa duini ngatwali boti baumbe bangi dioselela anu rutina ndise na ndi qualify ku vitu kujasiendo imwe nailo mea tuika lende na ni ready kumausi linde ina dina na mola kini daile kalande ngeti watu mea nundo njite tukete kweti wandu nyene munini mono njite kweti wandu anaima makango soa ona njite betanga ngeza nisi chukeza kikidu na balukilwa nguve kweta ningukelia moko ntasalenda utu ya musili out Gelipotea Vilingi wa Mavombo Tongo TV kumba vama wasibisi ni ma DCC kithimane yata nyenita wa Ben Musaunu.